Kakasi Student Union Ranikor Circle, hadin bakaliyo jingtip bakasurok, badayat na kachnongkat prash do umpung, kalanang jot, kamtam ki hinyo na pratili ki jingking ding kila syakta. Kalabu ka jing maham ya baro ki trok, bakim day bantit palatput ya ke belada penjari, daw Deputy Commissioner jong ka Southwest Kasils District. Samla markoni thoni Presiden ka KSU Ranikor Circle, ulong bada ka jingkit palatput jong ki trok, kalapan long iki surok ki jingking, bakin sator kamtam menta badika yom selap. Habakran haku ipat kaliang ulong, bakum kaseng kamkang ya ka jingyat jong ki trok, hari kidipat ban buram, bat ko ngu ya ka balapta. Kaseng kamaham, belada kim buram, haka kasan tarik entau benai, kan sabu daka kerdop telasi. Kanam ban lap bakino ki trok ki bakit shisha, kum balapta, bat kino ki bakit palatput, namar hadu menta ka shispa asau-sau CRPC, kam paudak EA bagan trekam. Meliang yang ka kisiron korskel ni hadin ba hila yesong perhat namta kasurok hatai po area yang karanikor kebayat yang ba kasinong ranikor pukro ba hadu hampung kaban lek sama sembam ye nakaliang jungi hila perhat hadin ba ngili ki trok overload ki babon mahal ki balayat entah man kamit ke ngili ke jingjot ki surok ngili ya ke jing tua ki jing hap ki kenro ki jingking margi adu menta apo jong ketu ke area ka surok kaba ki jingking ki dang don adu nyotli ki badang de ki ciking dieng hangsha kini kaba man kapor ka juan ra jing ko akayat ke yang nomor ba kini ki jingking man kapor ki cuyai pentut jingkut nomor pa ka jingyat kita di overload menta kalong lapun ma ikini ke ba nakliang seng ngila syong perhat ba ya menta ke mar kadai ke porliur ke surok ru kala syong jam jingking ke ba telot ke ba nakliang ke pliudi ke balabu iki signboard menta palat si benai kalabu man ki jingking ding ki labu bangkit kendai ton te seng nakliang jungi ngimkang ita kitrok kiban yak ndrei nang ni syakmat nadu katsan tarik kide ban kit baik saupot amdei ban palat ya saupot ya kajingkit jungki kenang ba kajingkit kanomlong overload palat nomar ba ni ba kajingkit overload kan bu jingma shibun iki jingking nomar ngidon ya main jingking ke bajrong ngidon artli ke badon ha Borbersing Bridge barka apo umpung tikini gijingking gide gi balarim ba apo umpung le te kabangi kwa na kaliang jungi ba kitrok kide baniat kawi kimde baniat kaju bopor lada kidon kitrok ko perlu te kum kini na kaliang seng di pentep syaparo kin ki banyak trok ki bakit kok ki ba warna po nong jeri ki bayat lang bay ketu surok so ba nadu katsan terik amdai ban aidau kanu na kaliang kaseng ngikwa ki baladon lupa ki baladut lupang te po nong jeri ki balad full load kide ban mino kide ban nyatnyo nadu kasan tarik kaseng ngin bono ya kajing chiking kaba kinyat kin tabet saupot kam kimde ban palat ya ka saupot nomor karton kanlong apo da kono ru apo karlaiton kide ban kit ya kata na kaliang kaseng nomor ya manta mar day poslap kebaka songjam ka lenti kesengkin ni kentu pakin ya trelang pat keseng te kani kalong ka jingtu jungi na kaliang karan korskel yang labdi po ka kisiu
ba sobha ban etre lang pat kaseng na kaliang jungi ba hadin bangilai ba ya kajing penjari jong disi apo district man penjari 14 RPC apo iya kitu jingking kasilong tangasla kapsen trekam te kini ka 14 RPC jong ka district ka bala penjari debu disi insa pentrekam na kaliang jong ka ki isu ya kita ke area barkoi ta kani kamdei tangne ka surok jong ka ko ke area bordar jungi poran kor rai kani ka surok ka bawan nama korwat kabayat lang bay kanong na bat ya bat mi poran kor kaniru ya menta kaporliu nila saki menta ki baga jingtua kini kenro ya menta porliu sobha ndai ban kit overload te kumtahi na kaliang jungi kaseng ikentu ya baro pat ki ba kini trelang ba na kaliang jungi kaseng adu kapsan tarik nginom sengap yano lada kidon ki ba kit overload palat adu kapsan tarik